米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Patalaharan ita ko naikakarayanay ataneng，活出属天的智慧。Sarigaka mapulong， 平安。Malazai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Yakob sakatulu atsfang pituku safaw atusir suarsa。Iraay o michilekay talam-anay anay kakarayanay taneng o makuratsay lutui o parihatayay o lamsayay o haripaayaway o matumasay ko siniala jihji to makalufahay ang ayay almak o tsay bisa kakinih o tsay bisa mangah saan。从上面来的智慧有几样特征：第一是纯洁，其次是和平、谦和、友善，充满着仁慈，能结出丰富的善果，没有偏私，没有虚伪。雅各书3章17节。Sarigakao darajua away ko ijer ita amihlemak to talamanay atlemak。Ikaw rila, mga ay kita amitulong to pinangan ni Yes Kristo mitlemak to maamaan. Ta chihchi to ngayay ku orib ita. To sa katumas no rihalay at ribahag no nasyakay. 虽然我们没有能力做出什么伟大的事，但我们可以在凡事上效法耶稣基督，我们的生命就能结出良善的果子。让社会充满和平喜乐。Mi Dolan kita， 我们同心祷告。Tabangao nanay pafrian isukako to taneng to saka hapinangao ako to suar no miso ami saijer ami lulu ta malanga ayay awatsay ko orib ako。上主啊，愿你赐给我智慧，使我能够明白你的话语，并且努力去遵行，让我的生活成为美好的见证。Pakai ni i talamanay ang angano tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。